Muhuza, hari amakuru akomeje kugenda avugwa ndetse niyo akomeje kuba imbere mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda no mu karere by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda. Nta kindi kintu ukomeza kugenda urabona ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yahinduye isura, ndetse benshi baravuga ku rupfu rwa Colonel Wiringoma, uyu wari umuvugizi wa M23. Colonel Wiringoma muramuzi mu bitandukanye, wari umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare, kuko tuzi nka Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa M23 ariko mu rwego rwa politike. Wiringoma rero mu by'ukuri amakuru nubwo akomeza kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu bitangazamakuru byamaze no kwandika ndetse deja byamaze no kwemeza, ariko ndabagira mbabwire ko nta communiqué officiel cyangwa se itangazo riri official ryamaze gushyirwa ahagaragara, yaba ku ruhande rwa leta ya Kongo yaba no ku ruhande rwa M23, uretse kuvuga ngo abimbere ngo muri M23 ngo abimbere ngo mu butegetsi ngo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo amakuru ngo bahaye ikinyamakuru ngo Reuters, amakuru ngo bahaye ikinyamakuru ngo Radio France Internationale. Hari andi makuru akomeye cyane avuga yuko uyu Lieutenant Colonel Wiringoma ari muzima. Biravuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma ari muzima, ndetse akaba yari afite ibindi bibazo by'uburwayi arwariye mu mujyi wa Goma, ariko bitari byo gupfa. Aya makuru muze kwitondera, amakuru mukomeza kugenda mwumva hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, muze kwitondera kuko dukeneye kuza kubona confirmation yo ku ruhande rwa M23 mu buryo buri official. Mwitondera amatangazo abantu barimo baragenda bakora bitewe na artificial intelligence cyangwa se ibindi byinshi bigenda bitangazwa muri rusange, kubera yuko turaza kumenya ko Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye ari uko tubonye M23 bitangaza, ndetse kandi tukazabona n'imihango yo kumuherekeza cyangwa se yo kumushyingura, kubera ko hari amakuru mfite y'abantu bari mu mujyi wa Goma agaragaza yuko Lieutenant Colonel Wiringoma ari muzima, ahubwo bo bakomeje kwibaza ngo kuki aya makuru yagiye hanze ndetse akaza agaragaza Lieutenant Colonel Wiringoma ko ari we yabaritabye Imana. Ni propaganda, ni M23, ni leta ya Kongo, ni abantu bari hafi ye ntabwo barimo barabyumva, gusa nabwo ntabwo turabasha kugenzura neza 100% aya makuru turi guhabwa n'aba baturanyi ba Lieutenant Colonel Wiringoma hariya mu mujyi wa Goma. Gusa hari itangazo nabonye ryashyizwe ahagaragara na M23, ndetse uwitwa Colonel Bahati ndaje mbabwire amakuru akomeye cyane maze kutubwira, ariyo araza kuvamo ukuri kose kubikomeje kugenda bivugwa kuri Lieutenant Colonel Wiringoma. Mbere gato yo ndaza kujya kuri aya makuru yo kuri Colonel Bahati nawe M23 ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, reka mbanze mbabwire ko mu makuru agezwe muri aka kanya butuvugana, ndetse nuko uwitwa President Felix Tshisekedi nawe biravuga ko yakomeje gushya ubwoba, yakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'amakuru yakomeje gutangazwa ko imirwano yakomeye, uretse kuba baragiye batangaza ko hari igitero cyagwemo abayobozi bakomeye cyane ba M23. Ndaza kubabwira neza ko witwa Lieutenant Colonel Wiringoma atarimo. Biravugwa yuko n'ubundi mirwano yo yamaje guhindura isura, ariko Tshisekedi we ari pari mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse biravuga ko yaganirije Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Bivuga ko President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganiriye na mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron ku mukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Iki kiganiro cyabereye Paris mu Bufaransa ku 25 Gashyantare 2026, aho Tshisekedi yagira uruzinduko rw'akazi rugamije kandi gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Tshisekedi na Macron banasuzumiye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta RDC kandi ikomeje mu ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bizashyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OIF, nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo aziyamamariza manda ya gatatu. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidature ya Madame Louise Mushikiwabo nyuma yaho ibihugu byinshi cyane bigize OIF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango muri manda ebyiri, binamugaragariza ko byifuza ko akomeza kandi kuyobora. Mushikiwabo Ministre wo mu Faransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OIF yitwa Eleonore Karwa yagira uruzinduko muri RDC mu ntangiriro za Gashyantare 26, yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo asubiza ko akiri kare ho gufata icyemezo. Ministre Karwa yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya, hanyuma kandi bukabona kwemeza uwo bazashyigikira. Ati amatora ya Francophonie ni urugendo
si ibihugu biyamamaza ahubwo n'abakandida. Ubufaransa buramburiye amaboko ubusabe bwose buzatangwa, niba ntibeshye ni ukugeza tariki ya 15 Gicurasi. Tuzitondera cyane uru rugendo. Umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buyobozi bwa OIF ntaratangazwa, mu bo bivugwa ko ishobora kandi gutanga barimo Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe rya Nobel muri 2018 ndetse na Fred Matunguru wabaye minisitiri w'imari kuva muri 2001 kugeza 2003. Mushiki wabo aherutse kandi gutangariza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yishimiye no kubona uzahatana nawe kuko bizaryoshya aya matora. Yagize ati ni byiza, ati ibihugu bizabasha kandi kwihitiramo, ati mubireke bizatore, ati mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza, nge nta gihamya nta gihunga mfite ati kuri kandidatire ndetse n'aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF kandi izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026, niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'umuryango. Ashobora kuzaba Madame Louise Mushikiwabo uzakomeza iyo manda cyangwa se akazaba undi muri rusange. Hanyuma rero nihuse n'abatindiye, reka nje kuri iyi nkuru mbabwire ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati, akaba rero yari guverineri washyizweho n'ihuriro rya mama 23 rwa mitetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Bahati Musanga Erasto yasabye abaturage kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR, abamenyesha ko abawushinze bamenye amaraso y'inzirakarengane mu Rwanda, bamenye amaraso y'inzirakarengane mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa rero yabuhaye abatuye muri sheferi ya Bwisha, grupoma ya Binza, mu teritwari ya Rucuru hafi y'umupaka wa Uganda, ubwo yabasuraga aherekejwe n'abandi bayobozi bo ku rwego rwa politike n'urw'umutekano. Ati bariho umuvumo w'Imana, ati ntibazabasha kandi no kugera ku nzozi zabo zo gutaha bagafata igihugu baturutsemo, kuko bakivuyemo bamenye amaraso y'inzirakarengane, bageze na hano kandi bakomeza kuyamena, nibyo biri kubakurikirana. Ubu bariho kandi amaraso afite urubanza, turabizi neza ko bakiri mu mashyamba kandi ntituzahwema kubarwanya kugeza tubatsinze. Guverineri Bahati yavuze ko abagize FDLR ari ibisambo by'indambi byirirwa bishuka abaturage, bikabambura, bigasambanya abagore n'abakobwa ku gahato. Ati ariya mabandi ntazigera agira igihugu nk'uko tugifite uku. Ati icyo bashoboye ni ukujya batega ibico imodoka bagasahura abazirimo, ati bakabica, ari nawo muvumo rero ukomeje kugenda ubabaho. Yagaragaje ko abarwanyi ba FDLR kandi baramutse badashyigikiwe na bamwe mu baturage babajyanira ibyo kurya, ati mu mashyamba bayivanamo bakishyikiriza AFC-23 ikabashyikiriza u Rwanda. Hanyuma ikomeza kugenda bivugwa muri Werurwe 24 AFC-23 yafashe agace ka Nyamirima kari hafi y'umupaka wa Uganda, nyuma ya Katwiguru yahoze ari indiri y'abarwanyi ba FDLR. Yanahozemo kandi ibirindiro by'uwitwa General Dani, bari barahashyize bariyeri bambura abaturage. FDLR rero ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe Exfal, bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva abantu rero bahunga, bahora kandi barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara, bagakuraho ubutegetsi. Bagerageje kenshi gutera iki gihugu, baturutse mu mashyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibyabahira, ariko n'ubu ntibarava kwizima. Hari abarwanyi ba FDLR kandi babonye ko intego bihaye batazayigeraho nyuma y'ibitero byahitanye bamwe mu bari abayobozi babo, ariko abandi nka Nahunguka Pacifique uzwi nka General Omega na perezida wayo Lieutenant General Victor Byiringiro barahiye ko badateze gutaha neza. Abayobozi ba FDLR kandi babonye ko iyobokamana ari imwe mu maturufu azabafasha kandi kugumana abarwanye, cyane cyane urubyiruko. Bashyizeho amatsinda y'abahanuzi abizeza ibitangaza, akabasobanurira ko urugamba rwabo rushyigikiwe n'Imana kandi ko bazajya ku butegetsi bw'u Rwanda. Ingengabitekerezo ya jenoside n'indi ntwari ikomeye cyane ya FDLR. Abayobozi bayo kandi bigisha abakiri bato ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi kandi ko ari abantu babi. Ibyo bigatuma rero bakura banga igihugu, bakumva ko bari kurwana urugamba rwo kuri. Ntibigarukiraho kuko umurwanyi wa FDLR yumva ko aramutse ahuye n'umuntu utuye mu Rwanda abagomba rero kumugirira nabi cyane se akamwica. Ati nk'uko byagenze mu Kwakira 2019 ubwo Rudurunana yateraga i Musanze ikica abaturage 14. Abayobozi ba FDLR n'abashyigikiye bumva ko batageze ku mugambi wo kurimbura abatutsi bose, barota ko baramutse bageze mu Rwanda basubiramo jenoside, bagatura
mu gihugu bonyine. Ibyo nibyo byatumye rero leta ikaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo batazayica muri humye. Abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baragowe, ati abarwanyi ba FDLR kandi babafata nk'abanyamahanga bakwiye kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati niyo mpamvu abanyekongo nka Guverineri Bahati batumva ukuntu abahawe icumbi na leta bashaka kandi kwirukana mu gihugu cyabo no kwica bagenzi babo. FDLR iba mu mashyamba ya RDC no mu baturage aho ishinze ibirindiro, baba bagomba kandi kuyitunga kandi bakayishyigikira ku ngufu. Ati niyo mpamvu abatuye muri Binza n'ibindi bice bahisemo ati kubajyanira ibyo kurya kugira ngo barebe ko bwacya. Aho AFC 23 kandi ifatiye ibice byinshi cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru, yashyize imbaraga mu gusenya ibirindiro byose bya FDLR, mu gihe leta ya RDC yo yahisemo kandi kugira umutwe w'iterabwoba mufatabikorwa w'imena nk'ihuriro Wazalendo rihuza imitwe ya Maimai ndetse na Nyatura. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abarwanyi ba FDLR bafashwe bagacyurwa mu Rwanda kuva AFC 23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 25 ari benshi cyane ugereranyije n'abatashye mu gihe leta ya RDC yahagenzuraga. Mu Gushyingo 25 Vice President wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi, Major General Retired Jacques Nziza yasobanuye ko mezi 10 u Rwanda rwakira abarwanyi barenga 200 ba FDLR. Bigaragara ko mu gihe cyose AFC 23 kigenzura ibice byegera umupaka w'u Rwanda bitazorohera FDLR kubona aho imenera, ahubwo abazakomeza kandi kwinangira bazahungira mu bice bya kure. Icyakoze abahisemo neza ati bazafashwa gutaha bahabwe ubushobozi bwo kwiteza imbere. Hanyuma rero muri aya magambo yose uyu Guverineri Bahati nta na hamwe yigeze avuga kuri Lieutenant Colonel Wiringoma, ikigaragaza ko hari andi makuru ashobora kuba abyishe inyuma, ndetse hari amakuru akomeje nyine kugenda avuga yuko uyu mugabo ashobora kuba nyamara akiri muzima. Reka tuze dutegereze, turaza kugenda tumenya ukuri uko byagenda kose mu gihe biraza kugenda kujya ahagaragara. Hanyuma yani makuru akomeje kugenda avuga twihuta, reka mbabwire ko dossier ya Epstein yakoze kuri Lawrence H. Summer wabaye Minisitiri w'Imari muri Amerika. Wabaye Minisitiri w'Imari muri Amerika Lawrence H. Summer akaba n'umwarimu muri kaminuza Harvard yatangaje ko mu mpera z'umwaka w'amashuri azahita asezera mu kazi. Larry Summer yabaye Minisitiri w'Imari mu mwaka w'1999 kugeza 2001. Iyi inzobere mu bukungu akaba n'umwarimu muri kaminuza Harvard yafashe icyemezo cyo gusezera ku mirimo yo kwigisha muri kaminuza kubera kugaragara mu nyandiko z'ikirego cya Jeffrey Epstein. Reuters ibiro n'amakuru by'Abongereza yanditse ko kuva inyandiko z'ikirego cya Epstein zashyirwa hanze na Lawrence Summer yagiye ku gitutu kubera umubano wihariye yarafitanye na Epstein nubwo nta makosa agaragazwa yakoze. Summer yahagaritse kwigisha no kuyobora ishami rya business muri kaminuza ya Harvard ajya mu kiruhuko nyuma y'uko itangaje ko izakora isuzuma ku bantu bose bagaragaye mu nyandiko z'ikirego cya Epstein washinjwe ibyaha byo gucuruza abana b'abakobwa hagamijwe kubasambanya. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa kaminuza ya Harvard yitwa Jason Newton rivuga ko mufitanye isano n'igenzura rikomeje gukorwa muri kaminuza ku nyandiko zifitanye isano na Jeffrey Epstein zasohowe na leta ya Harvard, Kennedy akanyuma School Dan Jeremy Weinstein yemeye ubwegure bwa Professor Lawrence Summer ku mwanya we w'ubuyobozi muri Monsaval Lahman Center for Business and Government. Lawrence Summer azakomeza kuba mu kiruhuko, yasabye kugeza igihe rero umunsi we wo kwegura uzegereza. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo General Dagvin Anderson wa Amerika kwa Tshisekedi. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri wa kane tariki 26 Gashyantare bitezwe ko ahura akanagirana ibiganiro na General Dagvin Anderson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General Dagvin usanzwe ari umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera muri Afrika Africom, amakuru avuga ko mu byo bari buganireho na Tshisekedi harimo uko Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo byashimangira imikoranire ya gisirikare ndetse nuko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyakemuka. Hanyuma rero Kinshasa imaze igihe yifuza kandi gusinyana na Washington amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare kugira ngo Amerika ijye itoza ingabo zayo, ijye kandi yigurisha ibikoresho bya gisirikare ndetse inayifashe gukora ubutasi bwa gisirikare. General Dagvin ari Kinshasa nyuma yo kuva iyakala muri Ghana aho yahuriye akanagirana ibiganiro na Perezida John Dramani Mahama w'iki gihugu cya Ghana.
Yandi makuru akomeza kugenda avugwa mu gihugu cya Uganda, biravugwa yuko ibura ry'udukingirizo ryateje ubwiyongere bw'abandura virusi itera sida. Inzego z'ubuzima mu karere ka Kabale muri Uganda zatangaje ko ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida bukomeje kwiyongera kubera ibura ry'udukingirizo muri ako gace. Ubwo bwiyongere bwavuye mu bipimo byafashwe mu mezi agera kuri 3 ashize, aho abakozi bo mu nzego z'ubuzima kandi bakomeje kugaragaza icyo kibazo ngo gishakirwe uko cyakwitabwaho. Mu mezi agera kuri 3 ashize muri Kabale habonetse abanduye sida bashya 40. Mu mfashamyumvire ku bitaro by'akarere bya Kabale, Alfred Besigneze yasobanuye ko hari ihuriro hagati y'ubwandu bushya n'ubuke bw'udukingirizo. Ati ubwiyongere bw'ubwandu bushya bufite aho buhuriye n'ubuke bw'udukingirizo ku bigo by'ubuzima mu karere. Ibintu byarushijeho kandi kuba bibi cyane nyuma y'uko hakuweho inkunga ya USAID. Mbere Kabale kandi yahabwaga nibura udukingirizo 10,000 tugasaranganywa mu bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye mu kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kuri ubu kandi mu mezi 2 ashize boherejwe udukingirizo 2,000 gusa. Besingese yasabye abaturage kugira uruhare mu kwikingira, bahitamo kandi kugura udukingirizo aho bishoboka mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Anasaba kandi guverinoma gushyira imbaraga mu gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Nubwo bimeze bityo, leta ya Uganda iheruka gutangaza ko igiye kwakira umuti ukumira kwandura virusi itera sida uzwi nka Lenacapavir Yeztugo. Urushinge ruterwa abantu kabiri mu mwaka rukabarinda kuba bakwandura virusi itera sida, kabone nubwo baba bakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu uyifite. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda ava mu bwisho amazemo igihe kirenga ukwezi. Uyu munyapolitike wamenyekanye nka Bobi Wine ari mu bwisho kuva tariki ya 15 Mutarama 2026 ubwo muri Uganda hari hamaze kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Bobi Wine ntiyemera imigendekere y'aya matora n'insinzi ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, avuga ko inzego z'umutekano ziri kumushakisha kugira ngo zimugirire nabi, bityo ko ariyo mpamvu akiri mu bwisho. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Channel 4 yo mu Bwongereza, Bobi Wine yatangaje ko azava mu bwisho igihe azabona ari ngombwa kugira ngo leta imukorere icyo ishaka. Umunyamakuru ati abantu bari kuvuga ko utahora mu bwisho, iki ni igihe cyo kugana Museveni, no kuvuga perezida watuye mu gihugu cya Uganda, yewe n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba uyoboye ingabo. Ibyo ubivuga iki? Bobi Wine yasubije ko abaganira ari abafite ubwisanzure, asobanura ko we bitashoboka kuko bisa naho akandagiwe ku ijosi. Ati ntiwaganira n'umuntu ugukandagiye ku ijosi ngo uvuge uti noneho reka tuganire. Abantu bisanzuye nibo baganira, ibyo nibyo rero byaba ari ibiganiro bisobanutse. Komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko Perezida Kaguta Museveni yatsinze amatora ku majwi 71.65%. Bobi Wine agira 28.72%. Hanyuma Perezida Volodymyr Zelensky w'igihugu cya Ukraine yashinje abanyaburayi gushaka kumukura ku butegetsi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abo mu burengerazuba bw'isi bakomeje kumuhatira gutegura amatora nk'uburyo bwo gushaka kumukura ku butegetsi. Zelensky yashinje abanyaburayi n'abanyamerika gushaka kumukura ku butegetsi. Mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko gutegura amatora ari ingenzi, ariko ashimangira ko ari ibindi bibazo bigomba kandi kubanza gukemurwa, birimo impunzi ibihumbi z'abanya-Ukraine zigomba gucyurwa, kwisubiza ubutaka bwa Ukraine bugenzurwa n'Uburusiya. Yakomeje kandi avuga ko kugeza ubu yibaza niba abashaka ko ategura amatora babikorana urukundo cyangwa se ari umugambi wo kumwikiza. Ati nabwiye abafatanyabikorwa bacu ko hari ikintu bakwiriye kandi gufataho umwanzuro, murashaka kunkura ku butegetsi cyangwa se murashaka amatora. Manda ya Zelensky nka perezida yarangiye muri Gicurasi 24, gusa yanze gutegura amatora kuko igihugu cye kiri mu ntambara n'Uburusiya. Kuva manda za Zelensky kandi yararangiye, Uburusiya bwagiye bubigenderaho kenshi bugaragaza ko budashobora kuganira n'umuntu uyoboye igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ibikusanya ibitekerezo byakozwe mu Ukuboza 25 byagaragaje ko Perezida Zelensky nategura amatora azaba afite amahirwe make yo kuyatsinda, kuko bishobora kandi kumugora kubona amajwi ari hejuru ya 36%. Hanyuma nk'uko nari nabibabwiye, ku munsi w'ejo nibwo hatangiye kumenyekana amakuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, wari usanzwe ari porte parole cyangwa se ari M23 spokesperson cyangwa se umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Wenda reka twifashishe nk'inkuru ikinyamakuru BBC mbere yuko ndaza kujya ku nkuru iturutse mu biro bya Perezida Trump. Ku nkuru y'ikinyamakuru BBC bagize bati umuvugizi wa gisirikare wa M23 yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za leta, ibivugwa n'abategetsi. Ati umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege zo mu ntambara zitajyamo umupilote drone cy'ingabo za leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
mu rukera rwo kuri wa kabiri ati nk'uko bitangazwa n'ibiro n'amakuru by'abongereza Reuters yasubiyemo amagambo y'umudipolomate wo mu karere, umutegetsi mukuru w'umunyeshyamba ndetse n'umujyanama wa leta ya RDC wo mu burengerazuba bw'isi. BBC News Agency Gahuzamiryango yagerageje kandi kuvugana na makumyabiri na gatatu n'ingabo za DRC FARDC ati kugeza ubu ntibirashoboka ntacyo DRC yahise itangaza ku mugaragaro ku gitero cyiciwe muri Lieutenant Colonel Wiringoma. Bibaye mu gihe kandi ibikorwa by'agahenge bigirwamo uruhare na Qatar bikomeje, aho Kinshasa na makumyabiri na gatatu byatsinye amasezerano i Doha yo gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura agahenge burimo ndori za Qatar, Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Union Africaine. Umuryango w'abibumbye ONU, DRC n'ibihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa makumyabiri na gatatu ugenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu. U Rwanda ruhakana gufasha makumyabiri na gatatu rukavuga gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Iki gitero cyabereyemo hafi ya Rubaya mu ntara ya Kivu ya ruguru ahagana mu masaha 9 z'ijoro nk'uko Reuters bitangaza, kibaye nyuma myinshi ihavugwa ibitero bya drone muri ako gace. Makumyabiri na gatatu ikabishinja FARDC irabihakana. Rubaya ni agace karimo ibirombe by'amabuye y'agaciro cya Rubaya gicukurwamo rero hafi 15% bya kolta ikenerwa ku isi hose nk'uko iyi nkuru yakomeje kugenda ibigarukaho muri rusange. Hanyuma ati urupfu rwa Wiringoma rusobanuye iki muri iyi ntambara? Ndarwanira ko Kongo iba inzira kurushaho, ati kandi iba nziza kurushaho, ati ni kimwe mu bisubizo yampaye ubwo duheruka kuvugana mu mpera z'Ugushyingo, ati gushize nongeye kandi kumubaza impamvu we ubwe ari mu ntambara. Igisirikare cya DRC FARDC cyemeje ko cyakoze ibitero muri centre ya Rwaya mu burasirazuba bw'igihugu kwa kabiri kigahitana Wiringoma, umuvugizi w'umutwe wa makumyabiri na gatatu nk'uko umunyamakuru wa BBC Kinshasa bivuga. Dusubiye inyuma mu Gushyingo 21 nyuma y'imyaka 8 makumyabiri na gatatu itavugwa, imirwano kandi yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe ni umutwe wa makumyabiri na gatatu wari wongeye kandi kwisuganya warwanaga na FARDC. Mbere y'icyo gihe kandi sinarinzi Wiringoma kandi si abantu benshi nk'ubu ati bari bazi iri zina. Guhera mu 22 nibwo Major Wiringoma umuvugizi wa makumyabiri na gatatu yatangiye kumvikana kenshi ati mu bitangazamakuru. Nk'akazi kanjye ati nk'umunyamakuru sinatinze kandi kubona telefone ye. Benshi twaherukaga iya Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa makumyabiri na gatatu kugeza ineshejwe kandi igacikamo kabiri muri 2013. Amaze kumenyekana Wiringoma yagiye kandi yumvikana avuga ko yari muri makumyabiri na gatatu kuva muri 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UDPS ryatsinzwe na Etienne Tshisekedi ubu rikuriwe n'umuhungu we Perezida Felix Tshisekedi. Mu myaka mike ishize yanyohereje amafoto ya kera anyereka ko yahoze ari umuntu rubyiruko rw'imbere mu ishyaka rya UDPS. Gusa BBC ntiyabashije kandi kugenzura mu buryo bwizewe ibi yavugaga. Bamwe mu b'imbere mu mutwe wa makumyabiri na gatatu ubu baremeza ko Wiringoma yishwe arashwe mu gitero cya drone z'ingabo za FARDC mu gace ka Rwaya kwa kabiri mu Gicoko. Amakuru ataremezwa neza aravuga ko bamwe kandi mu bandi bakuriye uyu mutwe bari kumwe nawe harimo abakomeretse. Umutwe wa makumyabiri na gatatu nturemera ku mugaragaro urupfu rwa Wiringoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo rero ibirombe leta ya Kinshasa kandi iherutse kwegurira kompanyi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro z'abanyamerika. Gusa mu gitondo ahagana saa 11 kwa kabiri umuvugizi wa makumyabiri na gatatu Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko ibitero bya drone byarashe buhumyi agace ka Rwaya byica abasivili b'inzirakarengane, abyita icyaha cy'inyokomuntu n'icyaha cy'intambara. Drone intwaro ikaze ya FARDC muri intambara. Kugeza ubu nta kirahamya neza ko ibitero Kanyuka yavuze byabaye saa 5 saa 8:43 z'Igicoko i Rwaya. Urebye bivuze nyuma y'amasaha arengaho abiri bibaye, ari nabyo rero bitero byahitanye Colonel Wiringoma wari ugeze ku ipeti rya Lieutenant Colonel muri uyu mutwe w'inyeshyamba. Gusa niba ari muri ibyo bitero yaguyemo, ibyo byerekana ko cyaba ari igitero cyakoranywe ubushishozi n'amakuru. Drone z'intambara zikoresha kamera yereka abazikoresha bari mu birometero, zishobora kandi no kuba amagana aho zigeze mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi Lawrence Kanyuka yavuze ko makumyabiri na gatatu yashwanyaguje ikigo cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyateguraga indege za drone zarasaga mu bice bigenzurwa na makumyabiri na gatatu. Colonel Nanga ukuriye FC makumyabiri na gatatu kuri icyo gitero makumyabiri na gatatu yigambye, we yongeyeho ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi ko izo drone ubu zizajya zirasirwa aho zituruka.
ariko ibitero bya drone na FARDC ntabwo byahagaze. Nyuma yaho ibindi bikomeye byakomeje kandi kuvugwa mu duce twa Minembwe nk'inkengero zabo muri Kivu y'Amajyepfo no mu bindi bice bimwe bya Walikale, Masisi na Rucuru muri Kivu ya ruguru. Kubasha kumenya neza aho umuvugizi w'umutwe wa gisirikare aherereye birashoboka ko atari wenyine ndetse no kwarashisha drone ntuhushe, bisaba kandi amakuru ahagije n'ubuhanga mu gukoresha izi ndege nto cyane zikorerwa ahanini mu Bushinwa na Turukiya, zikoreshwa cyane mu ntambara zo muri ibi bihe muri iyi minsi ya none. Colonel Wiringoma yishwe n'igitero cya drone gishobora kandi kuba cyanakomerekeje cyangwa se kigahitana n'abandi bari kumwe nawe. Ni ishusho y'ubukana bw'izi ndege muri iyi ntambara nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu gihe kandi inkuru y'urupfu rwe irimo kuvugwa hose kuko ari we uzwi cyane, birashoboka ko benshi badafite amazina azwi barimo guhitanwa n'izi ndege, baba abasivili cyangwa se abasirikare. Ibitero by'izi ndege bimaze kandi ukwezi gushize nk'uko bivugwa cyane, bigaragaza imbaraga igisirikare cya FARDC cyashyize kandi mu ntambara yo mu kirere. Ibitero by'indege za drone kandi birimo kuvugwa mu gihe FARDC nayo mu mpera z'icyumweru gishize yashinje umutwe wa M23 ivuga ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda kuba ari wo utera ibirindiro bya FARDC. Mu gihe impande zombi kandi zikomeza gushinjanya gutangira ibitero ndetse no kurenga ku gahenge bumvikanyeho inshuro zirenze imwe mu myaka 2 ishize, urupfu rwa Wiringoma rurongera kandi gutuma ihuriro ry'amaherezo y'intambara rirushaho gukomera. Quickly Wiringoma yarinde yarazwi nk'umuntu unenga cyane politiki ya President Felix Tshisekedi, yakunze no kumvikanisha ko yarazi kuko yabaye muri UDPS. Uri yafatiye Ngoma ibihano muri 23 ivuga ko akomeje kandi kugira uruhare mu byaha by'ubugome bikorwa na 23 mu bwicanyi, gushimuta abantu, gusahura, kwinjiza abantu mu gisirikare, ubucuruzi butemera n'amabuye y'agaciro n'ibindi. Oni yamushinjaga kandi guha ishingiro no gutangaza ibijyanye n'ibitero 23 ikora mu burasirazuba bwa DRC. Mu gusubiza ku bihano n'ibirego bya Oni, Ngoma yabwiye BBC ati ibyo ntacyo biturebaho, turi igisirikare cya rubanda, turwanira ko abanyekongo kandi babaho neza. Amasoko atandukanye avuga ko Colonel Wiringoma yavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ariko afite inkomoko mu ntara ya Congo Central, ari naho yize amashuri y'ibanze akanakurira kandi ahitwa Mbanza Ngungu, agace kari mu kilometero zigera kuri 150 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa. Amasoko atandukanye arimo na Oni agaragaza kandi ko yarari mu kigero cy'imyaka irenga gato 50. Ubuzima bwe bwite ntabwo kandi yakundaga kuvugaho, ariko bamwe mu bamuzi bavuga ko yarafite abana 4. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama ishize, Colonel Wiringoma yabonetse mu mashusho y'abacanshu b'abazungu bafashwe na M23 arimo kubihaniza, ubundi bamuca imbere mu murongo bihuta ababwira ngo quickly vuba mbere yuko abacanshuro kandi basubira mu bihugu byabo baciye mu Rwanda. Quickly yongeye kugaruka kandi mu yandi mashusho impera za Werurwe ishize, Ngoma yabonetsemo arimo kuramukanya no gutebya n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baraje muri intambara mu ngabo za SADC. Bari bamaze igihe kandi bagotewe ku kibuga cy'indege cya Goma mbere yuko basubira mu gihugu cyabo. Ku munsi Colonel Wiringoma yambwiye ko arwanira ko Kongo iba nziza kurushaho. Navuganye kandi n'uwari umuvugizi w'ingabo za leta General Major Sylvain Kenge ngo atubwire icyo gihe ku byavugwaga ko M23, ambwira ko amaherezo bagomba kwisubiza aho M23 yafashe ndetse no gusubizaho ubutegetsi bwa leta nkuko bikomeza kuyabigaruka. Hanyuma tujye kuri Trump rero akaba yatewe utwatsi ibyuko umugaba w'ingabo wa Amerika arwanya gutera Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yatewe utwatsi amakuru y'uko umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Daniel Kaine arwanya ibikorwa bya gisirikare kuri Iran. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ku 23 Gashyantare 2026 yavuze ko ibyo ari binyoma. Yashimangiye ko uretse General Kaine n'abandi basirikare bakuru badashaka intambara gusa, ni yafatwa ingamba za gisirikare kuri Iran nta kabuza bazatsinda intambara byoroshye. Trump yongeyeho ko General Kaine azi Iran neza cyane ko yanayoboye igitero cyiswe Midnight Hammer cyagabwe ku 22 Kamena 2025, agaragaza ko nyuma y'ibitero by'indege za Bito za Amerika byagabwe Iran yasenyutse burundu. Yagaragaje ko General Kaine ari intwari ikomeye kuko ahagarara igisirikare gikomeye kurusha ibindi ku isi. Yongeyeho ko General Kaine kandi atigeze avuga ku ngamba zo kurwanya Iran kandi ko azayobora igikorwa cyo gutera iki gihugu mu gihe hatanzwe igitero cyo kugaba igitero.
Trump yavuze ko umwanzuro kandi wa nyuma kuri Iran ariwe uzawutanga, agaragaza ko yanezezwa no kumvikana n'iki gihugu, gusa niba nta masezerano azagerwaho uwo munsi ushobora kandi kuba mubi kuri iki gihugu cya Iran, nk'uko amakuru ava muri White House akomeza kugenda abivuga. Hanyuma mu yandi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yagaragaje ko imvugo z'urwango zitacika mu karere mu gihe FDLR ikiriho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko imvugo zibiba urwango zizakomeza kandi gukwirakwira mu karere mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 ukiriho. Mu nama mpuzamahanga yo kurwanya ivangura abereye mu Suisse kuri 23 Gashyantare 2026, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko iyo mvugo zibiba urwango zitarwanyijwe zigafatwa nk'amagambo asanzwe, zigahindurwa igikoresho cya politike, ziba intangiriro y'ibikorwa by'urugomo. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko nubwo hashize imyaka 25 hasohotse itangazo rya Durban ry'ubufatanye bw'ibihugu mu kurwanya ibikorwa by'ivangura by'uburyo butandukanye, imvugo zibiba urwango n'ubuvugizi bwa nabi bikomeje kandi ntihagire ingamba zifatwa. Yatanze urugero ku bibera mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, aho umutwe wa FDLR wahawe indaro mu burasirazuba bwa RDC, nyamara kandi abawushinze barakoze Jenoside bakanafatirwa ibihano n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Ingengabitekerezo ya Jenoside n'imvugo zibiba urwango byacitse nyuma y'umwaka w'1994, byarasigasiwe bibona ubutaka kandi burumbutse mu burasirazuba bwa RDC. Gukomeza kubaho kwa FDLR, umutwe wa Jenosideri wafatiwe ibihano na Loni, washinzwe n'abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994, bigaragaza uburyo rero kudahana bituma kandi ingengabitekerezo mbi ikomeza kubaho igakwirakwira mu bisekuru. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko iyo mvugo zibiba urwango ntacyo zikozweho bibyara ingaruka zirimo kuba bene gihugu kandi bafatwa nk'abanyamahanga, ibibazo byabo bikirengagizwa, ivangura rigakorwa mu buryo kandi bwagutse, ikinjira mu nzego za politike z'umutekano n'igisirikare, hagakurikiraho urugomo. Igihugu cyacu cyashegeshwe n'imvugo zibiba urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside mwaka w'1994. Dukomeje kubona izo mvugo zikwirakwira mu karere kacu, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari n'uburasirazuba bwa Kongo, aho imvugo zibiba urwango zikomeje kuba imwe mu mpamvu muzi z'intambara n'iki kibazo cy'ubutabazi byisubira. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri komine Minembwe, abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibitero, inzira zibahuza n'abatuye mu bindi bice zigafungwa, ibyerekana ko hari umugambi wo kubatsemba. Ati ibi ni ibimenyetso byerekana neza ibikorwa by'itsembabwoko bikomeje kandi bikaba ikimenyetso gifatika cy'ibyaha bikorerwa inyokomuntu. Yasabye umuryango mpuzamahanga gushyira imbaraga mu kurwanya imvugo zibiba urwango kandi bigakorwa bwangu, kuko guceceka ndetse no kwirengagiza byongerera imbaraga abifashisha amoko no kwambura abantu ubumuntu nk'intwaro barwanisha. Minisitiri Nduhungirehe yasabye ko hajyaho kandi urwego rw'akarere ruhuza ibihugu byiyemeje kurwanya bifatika imvugo zibiba urwango n'umuco wo kudahana rushobora kwinjiramo n'abafatanyabikorwa, nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko iyobokamana nk'inkingi ya FDLR, ukwemera kwahinduwe intwaro y'iterabwoba. Iyobokamana ryabaye imwe mu nkingi z'ingenzi umutwe w'iterabwoba FDLR ukoresha mu kuyobya ndetse no kugumisha abarwanyi bayo mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyobokamana ryunganira ibikorwa bya gisirikare n'ibya politike, si ukwemera kwigisha amahoro n'ubutabera, ahubwo kwahinduwe igikoresho cy'intambara kigamije kandi kugurika ubwenge, gutera ubwoba ndetse no gukomeza urugomo. Urugero rugaragaza neza uko iryobokamana kandi ryakoraga Niyonzima Jean Damascene, wahoze ari pasiteri muri FDLR ariko anakora mu ishami ryayo ry'iperereza. Niyonzima yahunze umwaka w'1994, ryakoraga nk'umujyanama w'uburugumesitiri muri komine Kinyami muri FDLR. Abapasiteri ndetse n'abahanura nibo bagira uruhare rukomeye cyane mu gukora no gukwirakwiza icengezamatwara ryayo, bakayambika isura y'ijuru. Igitangaje nuko mu gihe kandi Niyonzima yari mu butasi bwa FDLR, umuhungu we yatashye mu Rwanda yitwara neza nyuma y'injizwa mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ibi bigaragaza indi shusho kandi habanye n'imvugo ya FDLR ivuga ko irwanya leta y'u Rwanda kugira ngo isubize abahutu ku butegetsi. Hari abahoze muri FDLR kandi batashye bagafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu, bamwe bakagera no ku nzego zo hejuru mu nzego z'umutekano, bageze ku mapeti yo ku rwego rwa general. Uru rugero kandi ruhabanye
n'ikinyuma cy'uko FDLR ari inzira rukumbi y'abahutu. Abahoze ari abarwanyi ba FDLR basobanura uko iyobokamana kandi ryifashishwa nk'igikoresho cyo kuyobya abantu, bemeza ko iyobokamana rifata umwanya 80% iyo baganiriza abarwanyi, bababwira ko ibyo barimo ari ubutumwa ndetse no gushaka kw'Imana, babwira ko barimo kandi kurwana intambara ntagatifu, ko Imana iri ku ruhande rwabo. Iyo mirwano basize mu Rwanda igerageza kandi kumvikana